Salibonani bantwana benkosi, liyabingelelwa ngelihle igama lomfeli wethu Jesu ozayo masinyane. Haleluya. Siyabonga bathandekayo, uThixo wamazulu osigcinileyo, wasilondoloza, wasivikela ebudeni beviki, kwaze kwafika sona lesi sikhathi ngesabatha elingcwele singabaphilayo. Haleluya. Happy Sabbath bathandekayo, sabatha elihle, sabatha elingcwele kini lonke. Engakutsho bathandekayo mayelana lesabatha ukuthi kuhle ukuphumula esabatheni, uyezwa yini? Kuhle ukuphumula esabatheni, kodwa ungayenzi imistake eyenziwa ngamaJuda. Ngesisuku zikaJesu amaJuda bafulathela uJesu, baphika uJesu. Yena ophumuza izoni, bagijimela isabatha indingilizi yelanga. Uyezwa yini? Ngakutshela ngathi mina isabatha kaliphumuzi muntu. Uyezwa yini? Isabatha kaliphumuzi muntu, kodwa isabatha ngelabaphunyuziweyo, ngoba siphunyuzwa esiphambanweni, siphunyuzwa kuJesu. Uyezwa yini? Yikho uMatthew 11 ivesi ngelika-25 uJesu wathi ethena, wozani kimi lonke elikhatheleyo lelisindiweyo, mina ngiza kuliphumuza. uJesu kazange athi hambani esabatheni usuku liyephumula khona lizaphumula. Hayi, uJesu uthi wozani kimi lonke elikhatheleyo lelisindiweyo, mina ngiza kuliphumuza. So uJesu uthi abantu baze kuye, yena nguye ophumuzayo, abese kufaka esabatheni usuku. So ukuphumula kwakho osukwini kuba meaningful nxa usuphunyuzwe nguJesu esonweni. Uyezwa, uJesu uyaphumuza esonweni, uyakhulula uJesu esonweni, engakukhulula uJesu uyakufaka esabatheni. Uyezwa yini? So do not lose the redemptive significance. Uyezwa, ungalahlekelwa yisiji sendaba, ugijimela usuku uchiya uJesu emuva. Fika esiphambanweni, fika kuJesu. Uyezwa yini? Haleluya, haleluya. Ngiyakwazi bathandekayo, kuyi-festive season kunje, abanye bejabula, abanye balahlekelwe. Uyezwa yini? Abanye bafelwe, abanye bayagulelwa. Uyabona emhlabeni esiphila kiwo bathandekayo, ngumhlaba onzima, ngumhlaba wensizi, ngumhlaba wezimfa, lakho konke okugabha intokozo yethu. Uyabona, nxa kulomhlaba onzima, nxa kulomhlaba obuhlungu, ngumhlaba wona low planet Earth, ngoba isono sangena. Uyezwa yini? Bakhona nje abathe besuka emazweni besithi bayahlangana lemuli zabo, bajabule lemuli zabo, bayezibona ngemva kwesikhathi eside, kabasafikanga. Imota behamba ngazo ezinye zakhona ziwile, zagenquka, kwahle kwafa umuntu wonke. Uyezwa yini? Imuli za-receive ifoni besekhaya khona ngale, besizwa kuthiwa umfowabo kumbe ubaba kumbe umama kade sendleleni esiza kasafikanga, usephelele endleleni, usefile endleleni, kumbe uselimele. Ngumhlaba esiphila kiwo. So wena ofelweyo, wena ogulelwayo, imessage engakutshiyela yona, engakunikeza yona, yikuthi uJesu yeza. Uyezwa yini? Yinduduzo engakunikeza yona. uJobe kwelinye ilanga nxa eselahlekelwe imfuyo yonke, uJobe walahlekelwa ngabantwana bonke. uJobe njalo wayesesele lomfazi wakhe bewu-2, esegula futhi uJobe elamathumbu umzimba wonke. Amazwi uJobe wakhulumayo uthina, ngiyamazi umhlengi wami uyaphila, ngolunye usuku uzakuma emhlabeni ngimbone ngamehlo ami. Haleluya, haleluya. So mhlobo wami othandekayo, uJesu uzafika kwelinye ilanga futhi. uJobe, ungafunda uJob chapter 19 verse ngelika-27, uthi yena, whom I shall see for myself, and my eyes shall behold, not a stranger. Uthi ngiza kumbona ngamehlo ami, not amehlo omunye umuntu. So uJesu uzafika khona la emhlabeni wona lowo wensizi, lapho isono esesone yonke into. uJesu uzabuya azoqeda uhlupho lwesono. Uyezwa yini? Uzabuya uJesu azothatha bakhe khonapha emhlabeni, azothatha amalungu ombuso. Wena into ongazenzela yona yikuthi yamukela uJesu. Uyezwa yini? Yamukela umusa kaJesu, yamukela impilo kaJesu. Yinto ongazenzela yona. Okunye ngakuthembisa, uyabona the fact ukuthi siyaphila namhlanje, it's not guaranteed bathandekayo ukuthi la kusasa sizabe siphila. Anything can happen.
izinto eziningi, many unusual things happen on earth when they are not expected. Izinto eziningi ezibuhlungu zenzakala emhlabeni zingalindelekanga, but kwelinye ilanga uJesu uzafika. Uyezwa yini? Yeah, I long for that day bathandekani. I long for that day, yeah, when we shall sit with Jesus on that beautiful table of pure silver, yeah, which is many miles in length, yet our eyes could extend over it. Amehlo ethu azabe ebonana labangani bethu abasitshiyayo etafuleni sesihleli loJesu, lapho uJesu azakwesula khona zonke izinyembezi emehlweni ethu. Ukufa, ukukhala, insizi, lakho konke okuyizinto kusihlukumezayo kuyabe kungasekho emzini ongcwele. Duduzeka mhlobo wami othandekayo, mayuyu duduzeka. Nxa kuyikuthi abathandwa bethu bafele kuJesu, bafe bekholwa, bafe bamukela ukulunga kukaJesu, baza kuba khona omzini omngcwele. Uyezwa yini? Don't worry, ungakhathazeki, ungakhali njengongela themba, khala ulethemba. Wena ubusubheka ukuthi uhlale ekukholweni, ulinde usekukholweni, lanxa la uzakufa, fele ekukholweni, fela kuJesu. Uyezwa yini? Duduzekani bathandeka. Ngiyakwazi ukubuhlungu, ngike ngezwa ukuthi abanye badinga umntwana, bacabangela ukuthi umntwana udliwe ingwenya emanzini, lo muntu ade emthwele bonke banyamalele, so bayacabanga ukuthi ngabe bedliwe izingwenya. Ngifuna ukukutshela ukuthi lokho akusho lutho ekukholweni kwethu. Uyezwa yini? uJesu nxa efika, labo bonke abafileyo basemathuneni, abanye badliwa zingwenya, abanye badliwa izilwane, konke kuzaletha abafileyo nxa uJesu ebiza. Uyezwa yini? Nxa uJesu esebiza, konke kuyenzakala elizwini lakhe. So duduzeka mhlobo wami othandekayo, themba, bambisa ithembiso. Haleluya. Asikhulekeni bazalwane nxa singena enkonzweni yanamhlanje. Baba ingcwele, baba othandekayo, siyabonga. Sicela ube lathi Nkosi, siyavuma. Siduduze abanye bashonelwe, abanye bayagulelwa. Duduza Nkosi imdeni. Iba lathi Nkosi othandekayo nxa sizafundela izwini lakho. Sitolikele imfihlakalo yelizwi lakho. Sisindiseke uma usungakavalwa, singakazunywe kufa. NgoJesu siyakhuleka. Amen. Lingakhohlwa abathandekayo, sigijima ngaphansi kwetheme ethiyona Christ our righteousness, uKristu ukulunga kwethu, under the subtopic ethiyona the mystery of the two Adams, imfihlakalo yabo Adam ababili. Hallelujah, hallelujah. So bathandekayo, that day besiku Romans chapter 6, ivesi lingelika 3. Namhlanje sizaqhubeka ngayo sisukela nguvesi 4. Namhlanje sizabheka uvesi 4. Asifunde masinyane sivale yona linkonzo. Ithi iBhayibheli nizaqalela kuvesi 3 kuze uyibambe kahle. Ithi iBhayibheli, kumbe njalo kalazi yini ukuthi sonke thina esabhaphathizelwa kuKristu Jesu sabhaphathizelwa ekufeni kwakhe na? Lengitolikile kakhulu last week. Abesesithi uvesi 4 esingayo namhlanje, ngakho sangcwatshwa laye ngokubhaphathizelwa ekufeni, ukuze kuthi njengoba uKristu wasivusa kwabafileyo ngobukhosi bukayise, lathi siphile ukuphila okutsha. Madoda, liyayizwa yini indaba lapha? uPaul kuvesi 3 ubekhuluma ngokuthi sibhaphathizelwa kuKristu Jesu ekufeni kwakhe. Ngamanye amazwi, kumele umuntu afe kuKristu Jesu. Madoda, umuntu nxa esefile senzani ngaye? Zwana la, umuntu wonke ofileyo kumele agejelwe phansi, angcwatshwe, ambelwe. Uyezwa yini? Ngizakufundela esinye statement from my favorite writer la, uthi yena many buried alive. Isihloko sakhona yizwa yini indaba la? Uthi abanengi bangcwatshwa bephila. Uyayizwa yini indaba la? So bathandeka, abanye abantu abagcwele emachechi la, bangcwatshwa bephila, bathi bengena embhaphathizweni bangena bengafanga. Ngakutshela ngathi vele ngokomthetho umuntu kaqala ngcwatshwe phila. Uyezwa yini? Umuntu kumele aqala afe ukuze angcwatshwe. Uyasizwa yini isihloko? Sithi na buried alive. Uthi abaningi bambelwa bephila bengafanga. Wena
Uzwana ukuthi uthini? Uthi the new birth is a rare experience in this age of the world. This is the reason why there are so many perplexities in the churches. So many who assume the name of Christ are unsanctified and unholy. They have been baptized, but they were buried alive. Self did not die, and therefore they did not rise to newness of life in Christ. Uyayizwa yini indaba lapha? Bathandeka, uyayizwa yini indaba lapha? Akungcwatshwa abantu bephila. Umuntu omdala kumele abhujiswe kuqala, umina kumele afe. Yikho phela sichumayela inkonzo yesiphambano, ngoba inkonzo le ngeyokufa. Yikho phela ngakutshela ngathi ngapha evangelini siqala ngokufa sigcine ngempilo engapheliyo. Uyezwa yini? Umuntu ophika inkonzo yesiphambano akumelanga abhabhathizwe. Uyezwa yini? Ngoba kavumi ukufa. Ngoba inkonzo yesiphambano inkonzo yokufa, inkonzo yokubhujiswa komuntu omdala angaphinda aphile. So umuntu ophika inkonzo yesiphambano akumelanga abhabhathizwe ngoba walukufa. Uyezwa yini? Walukubhujisa umuntu omdala, walukubhujisa imvelo kaAdamu. Therefore akumelanga abhabhathizwe ngoba uyabe ephika inkonzo yokufa, uyabe esala ukufa. So akumelanga angcwatshwe nxa ephila. Uyabona umuntu ophilayo lengozi enkulu. Yikho libona emachechi kugcwele inkani enkulu. Uyezwa yini? Isisana sana, uthuli lothudlana kuyaliwa, kuyazondwana, kubangwa izikhundla. Umini uyaphila. Uyezwa yini? Ungabona kunjalo. Kuluthuli lothudlana, kuliwa, kuzondwana, kubangwa izikhundla emachechi. Abantu benyeyana, behlebana. Yazi ukuthi yisymptom leyo. Kahle kahle asikho kuyindaba ukuzondana. Kulwa isikho kuyindaba. Okuyindaba ukuthi abantu labo kabafanga. Uyezwa, umina lokho ephila. Umina uyaphila, imvelo endalo iyaphila. IBhayibheli likhuluma okunye, abantu besenza okunye. Umina uyaphila, umina akafanga. Asibuyele kuverse 4. Kukhona engifuna ukubamba. IBhayibheli lithi yena safa loJesu siyambelwa. Uyezwa, nxa sesifile loJesu siyambelwa. Ngifuna uyilalele kuhle. IBhayibheli lithi kumele sife kuqala bese simbelwa. Akuqala ngokumbelwa. Uyezwa yini? Kuqala ngemfa. Uyezwa yini? Kuqala ngokufa ungakambelwa. Uyezwa yini? Uyabona nxa ungambela umuntu ophila kuyingozi kakhulu. uPhawuli wayesazi ukuthi ngale emazweni eBhayibheli igodi labo lokungcwaba kakhulu babesebenzisa ubhalo lwelithi. Uzakhumbula ukuthi Jesu bamfaka engcwabeni likaJoseph wase-Arimatheya bavala ngelitshe phezulu. Uyezwa yini? Nxa ukhumbula kahle iBhayibheli yakho, uJesu kazange angcwatshwe engcwabeni lakhe, wa-ofwa ingcwaba nguJoseph wase-Arimatheya. Bahamba bayangcwaba isidumbu sikaJesu. Kwakulubhalo nje, bafika bavula ilitshe, bafaka uJesu phakathi, bavala ngelitshe. So nxa ungafaka umuntu ophilayo phakathi ebhalweni lwedwala, nxa ungafaka umuntu ophilayo phakathi engasale sunduza ilitshe phumu, uyathi usabuhleli sowuphuza itiye ekitchen, unathi itiye ekitchen, ukholisa, uzwe sithi sengikhona. Nxa wena ubucabanga ukuthi ufile, what happens? Kwenzakalani wena nxa ucabanga ukuthi umuntu umchiye engcwabeni efile, yena kanti kafanga uyaphila? Ungahluwele phansi ufe wena. Uyezwa yini? Uyahluwele khonapho ufe. Uyezwa yini? Ngoba esikwaziyo ukuthi ongcwatshwayo ngofileyo. Akungcwatshwa umuntu ophilayo. Lamapholisa ngakubopha uhambe into endejele ngoba umuntu ongcwatshwayo kumele kanjani bathandeka? Afe kuqala. Yikho phela abantu ngokwemvelo before bangcwabe they have to be sure ukuthi ufile yini, ufile yini because akungcwatshwa umuntu onjani ophila. They have to confirm first ukuthi are you dead or alive. If you are dead, then you are ready to be buried. Uyezwa yini? Uyayizwa yini indaba lapho? So evangelini ngapha bathandekayo kumele sibe nesiqiniseko sokuthi abantu esibabhabhathizayo bafile yini, bafile yini. Uyezwa yini? Evangelini ngapha kumele sibe lesiqiniseko sokuthi abantu esibabhabhathizayo bafile yini, bayavuma yini ukwamukela inkonzo yesiphambano, inkonzo yokufa. Ngoba madoda kuyingozi enkulu when people are buried when they are not spiritually dead, because they come out always. Umina it always struggle to come out. Umina always uyaphusha, ufuna ukuvela, ufuna ukuphuma. Umina always wants to pop up. Uyezwa yini? Umina ufuna ukuphuma njalo.
uyezwa yini, vele umuntu ophila kahlala engcwabeni uyaphuma. Yikho abantu behlupha kangaka emachechi la, uyezwa yini, bayaphuma abantu bangcwatshwa bephila, so bafuna ukuthusa. Nxa esezondile nxa ezinye sezizondile uyezwa sokuthiwa phela mina ngiyakhupha manje ibhatshi lokukholwa ngusothe manje, uyezwa yini, nxa usumthe wamnyathela ikhonzi uyakutshela manje umuntu ukuthi wena ngingumuntu mina ngiyakhupha manje ibhatshi lokukholwa ngusothe, wezwa yini, kambe lake laba khona yini lona ibhatshi lelo khuluma ngalo, lake laba khona yini ibhatshi lelo, vele ngelinjani elifakwa likhitshwa, uyezwa yini, asosudu leyo bathandekayo, ukukholwa asosudu ukuthi nxa usuthanda uyakhipha, nxa ufuna uyagqoka, uyezwa yini, zwana la, uyaphila wena, awufanga wambela uphila, uyezwa yini, nxa ulokhu usithi wena uyakhipha ibhatshi usotha abantu, uyaphila fanele ufe, uyezwa yini, phela bekuyikhisimusi kunje, eziningi bezibeke eceleni into zamachechi lezi, bezibeke eceleni into zokukholwa, bezihabula utshwala bekunzima, abantu becwilile emhlabeni, ungasoze ubone ukuthi kahle kahle okholwayo nguphi, umKristu nguphi, bekufanana, uyezwa yini, zwana la, awukafi uyaphila, vele ungabona kungela mahluko phakathi kwakho lomhlaba. You are alive, uyezwa yini, you are alive, you have been buried alive, wangcwatshwa uphila, kumele ufe. Ngiza kufundela esinye istatement, zwana ukuthi uthini olobani. Uthi na the assertion of members who have not been renewed in heart and reformed in life is a source of weakness to the church. Uthi that this fact is often ignored. Some ministers and churches are so desirous of securing an increase of numbers that they do not bear faithful testimony against unchristian habits and practices. Those who accept the truth are not taught that they cannot safely be worldlings in conduct while they are Christian in names. Hence many join the church without first becoming united to Christ. In this Satan triumphs, such converts are his most efficient agents. Uyayizwa yini indaba la? So uthona ubhalayo, abantu abaningi abalandaba lokuguqulwa izimo zabo, abalandaba lokutshintshwa imvelo, uyezwa, labafundisi bakhona nxa bechumayeza abantu bakutshela woze echechi yami izinto ziza kulungela, uza kunotha wena, uza kuba lemali wena, kuchunyayela ivangeli lemali, abantu abatshela ukuthi hey, ngapha echechi sichumayela ukuthi umuntu omdala kumele abethelwe afa ngaphinda aphile, uyezwa, kuyingozi bathandeka ukuthi nxa usiyachumayela ufike uchumayela kuyidoctrine kwechechi yakho kungasebenziyo, utshela abantu baduduza ukuthi hayi bantu lingabaso lizoba so, uyezwa yini, tshela abantu ukuthi nxa besize esiphambanweni kumele basarende yonke into esiphambanweni, bazisarende bona kuJesu, imvelo endala ibhujiswe, umina afe, uyezwa yini, uthi yena may join the church without first becoming united to Christ. Uthi abaningi abantu babuya bezojoyina ibandla, uzothiwa mina ngizojoyina ibandla, mina ngifuna ukuba lilunga lebandla, kodwa uke wafika yini kuJesu wena? Ngoba ukuba lilunga lebandla kuyakusebenzela kuphela nxa ube lilunga lombuso esiphambanweni, uyezwa yini, qala ngokufika kuJesu. uJesu nguye ozakufaka futhi ebandleni eliyilo elikufanele, ibandla eliyezulwini, bekunye kungamabandla vela kuyila sezulwini, uyezwa yini, ngakutshela ngathi kunye ngamabandla izitokufela, izinto nje ezikhanda imali, izinto zokungcwabana kuphela, akula mpilo yini, lamasemoni akhona achunyayelwa khonapho, they are lifeless semoni, akala mpilo, uyezwa yini, amanye amachechi kayindawo, yikho ubona abanye bedlisa utshani, abanye bephuziswa amapetroli, abanye bathwele nzima abantu, bethwele nzima la emachechi la. So wena ukuze ube sechechi, fika kuJesu, indoda yesiphambano. So kuthiwa lili uSathane usebenzisa lelo thuba ukuthi athathe abantu abafulathela isiqiniso, babheke nje kuhlala emachechi la kungelanto abayizuzayo. Kambe mhlobo wami, wena wambelwa lo Jesu, wabethelwa la yini? Bathandekayo, iBhayibheli imnandi ngoba siyafa lo Jesu, simbelwe laye. Abesesithi uPaul kuverse 4 ilast part uthi ukuze kuthi njengoba uKristu wavuswa kwabafileyo ngobukhosi bukayise, lathi siphile ukuphila okutsha,
uyayizwa yini indaba la? Kumele sibe le testimony efana likaPaul, Galatians chapter 2 verse ngelika-20, uthi sengibethele kanye loKristu, akuseyimi ophilayo kodwa uKristu uphila phakathi kwami. Ukuphile ngikuphila emzimbeni, ngikuphila ngokukholwa kwendodana. Hallelujah. I have been crucified with Christ. I have been crucified with Christ. Madoda, uJesu kafanga endaweni yethu. Ngakutshela, uJesu kafanga endaweni yethu. Jesus became our substitute. Nxa ngisitsho njalo ungacabangi isibantu, uyezwa yini? Ngakutshela ngathi akuvumi ukuthi umuntu oyedwa, umuntu ongelacala afele umuntu olecala. One man cannot die in the place of another. Uyezwa yini? Umthetho awukuvumi khona lokho, ngaphandle kokuthi ufe nayo okufelayo. Uyezwa yini? Sizoyibheka nxa sisiya phambili kubo verse 8 hale, ungabi lendaba. Kodwa kwamanje bamba lokho, safa lo Jesu, uyezwa yini? Kumele sivuke naye. Uyezwa yini? Safa lo Jesu, sambelwa lo Jesu, kumele sivuke naye ekuphileni okuhle. Galatians chapter 2 verse ngala-20 ngiyayiphinda ngiyifunde kahle. Uthi nasengibethele kanye loKristu, akuseyimi ophilayo kodwa uKristu uphila phakathi kwami. Ukuphile ngikuphile emzimbeni, ngikuphila ngokukholwa endodaneni kaNkulunkulu engiyithandayo njalo yazinikela ngenxa yami. iBhayibheli lami engilithandayo ithi yona, the life that I now live, I live by faith, the faith of ukukholwa kwendodana, not ukukholwa but ukukholwa kwendodana. Uyayizwa yini indaba lapho? iBhayibheli imnandi madoda, mana ngikuhlephunele mbijana uzwe uverse 7 esizafika kuyo ngale. Romans 6 verse ngelika-7 ithi ngoba lo osefile usekhululiwe esonweni. Uyayizwa yini iBhayibheli? Ithi osefile usekhululiwe esonweni. Madoda, ngeke ukhulule esonweni ungaqalanga wafa. Uyezwa yini? Ya, uyabona ibala ethi ukukhulula, freed ngesilungu, ivela kathathu kuRomans chapter 6. Likhona kuverse 7, likhona kuverse 18, likhona njalo kuverse 22. Kodwa zwana la, uyabona okuthiwa kuverse 18 no-22 ku-original language, ulimi iBhayibheli labhalwa ngalo, ayisikho okuthiwa kuverse 7. Ngizakutshela. Uyabona kuverse 7 ibala eliwela khaca kulele lithi ukukhulula, yilele lisetshenziswa ku-Acts chapter 13 verse ngelika-39. Zwana iBhayibheli ithi ngaye bonke abakholwayo sebelungisisiwe ezonweni zonke ababengeke balungisiswa kuzo ngomthetho kaMose. Haleluya. Uyayizwa? Ya, ngithandele isilungu. Zwana iBhayibheli lesilungu lithi Acts chapter 13 iverse ngelika-39 ithi yona, and by him everyone who believes is justified from all things from which you could not be justified by the law of Moses. Ngamanye amazwi uPaul kuRomans chapter 6 verse ngelika-7 uthi, for he that is dead is justified from sin. Madoda abazalwa, nxa usufile esiphambanweni wabethelwa lo Jesu, usukhululiwe emandleni esono. Uzakhumbula sake sadlula phezu kukaRomans chapter 3 lapho uPaul akhuluma khona ngohlupho lwesono. Uthi yena umhlaba wonke ungaphansi kwesono, umhlaba ubuswa yisono, umhlaba wonke uyisigqila sesono. Uyezwa yini? Sizafika futhi kuverse 14 la uPaul akuthintayo futhi khona lokhu. Lingabi le ndaba, siyaqhubeka, izaba mnandi indaba, imnandi indaba vele. Kodwa zwana la, wena lami ngokukholwa asisekho ngaphansi kwamandla esono. Why? Ngoba isono sesifile. Uyezwa yini? Isono ebesibusa phezu kwethu sesibethelwe kanye loKristu. Uyezwa yini? Kodwa zwana la, ngikutshelile ngathi kuverse 7 kuvuma amabala amabili. Elokuqala sengikhulume ngalo, ukukhululwa, freed. Ngoba nxa sesifile sabethelwa lo Jesu, sesikhululiwe emandleni esono. Uyangizwa yini? Nxa sesifile sabethelwa lo Jesu, sesikhululiwe emandleni esono. Ibala elesibili elisebenza ngu-justified, ukulungisiswa. Ya, ngakhuluma ngalo kakhulu leli bala ngale ama-chapter angemuva. So how do we become justified by faith? Ngakutshela ngomthetho, mayelana ngomthetho. Ngathi mina umthetho ufuna ijustice, ukulunga. Ngake ngiyezwa omunye esithi vele uPaul encwadini zakhe wayengakhulumi nge-10 commandment. Ya, ngamuzwa omunye umdala webandla esithi awu, uyabona uPaul vele abantu abamuzwa kahle. Ya, uPeter wafakaza ngaye wathi incwadi zakhe vele uPaul zinzima kakhulu. Uyabona amancwadi zikaPaul zonke wayengakhulumi nge-10 commandment. Ya, uPaul wayekhuluma ngama-ceremonial laws. Wena
wena mana ngizakutshela, uyabona ku-Greek, yabona ku-Greek ulimi iBhayibheli yabhalwa ngalo ku-New Testament, ibala lithi lo endaweni yalo nxa ususiyafunda ku-Greek kule bala lithi Torah. Uyabona iTorah igoqela ama-5 books kaMoses wonke, including ama-10 commandment, ngoba ama-10 commandment asemabhukwini kaMose, uyezwa. So ma bekhuluma ngeTorah i-umbrella word egoqela lama-10 commandment, uyezwa. So ngizokutshela nxa siqhubeka okwamanje, bamba lokho. Umthetho uthi wona Ezekiel chapter 18 verse ngeka4 uthi umuntu owonayo nguye ozakufa. So ngokomthetho sonke sifanele ukufa ngoba sonke sonile. Nxa uzalwa emhlabeni, lanxa abazali lezihlobo zakho omakhelwane bezokubona bethi hayi lokhu kuhle, uzele ikhiwa, uzele isibhobhodlwana, bekuncoma, umthetho wona uthi lo kumele afe, lo ukudla kwami lo. So madoda, ngakithi kusekufeni ngokuzalwa ngenxa yokuwa kuka-Adamu, sakhuluma kakhulu phezu kuka-Romans chapter 5 verse 12 to 21. We are born under the condemnation of the law ngenxa yesono sika-Adamu, uyezwa. So kithi kusekufeni akula dabu lapho, kukhona ngala sikhethi futhi kukhona ngale vele, uyezwa. Umthetho kawutshintshi, kawukhathali, uthi wena ofanele ukufa kufanele ufe, uyezwa. Awusoze utshintshe umthetho. Nxa ungafa then umthetho uyasuthiseka, uyezwa. Umuntu nxa engatshontsha, umuntu nxa engatshontsha inkalakatha yemali, izigidi zamadola, abesebanjwe efakwe ejele for 7 years, abhadle ejele, ibisiphela iminyaka engu7 leyo umuntu obekuthiwa uzasebenza ngayo ejele evalelwe, uyezwa. Nxa iphuma lwamuntu ejele, akusekho umthetho ongamthinta ngenxa yecala lakhe lokutshontsha imali. Hayi, lona lela icala ade libhadle lejele akusela mthetho ongamthinta ngalo, ngoba useyisevile lezo 10 years, 7 years. So nxa abantu bengathi bembona bembuza ukuthi kanti sigebenga lesi sidingani phansi, ngeke abatshela ukuthi hayi mina ngilungile ngoba ngiqedile iminyaka yami engu7 engiphiweyo. Hayi, ukubhadla ejele, ukupika akukwenza ulunge, uyezwa yini? Upika kukwenza ulunge, kodwa ungapika ejele iminyaka ikwane uyakhululwa, uyezwa yini? So ukukhululwa kwakho awukhululela ukuthi ulungile, hayi, ukhululela ukuthi umthetho ususuthisekile ngoba lokhu umthetho obukufuna ukubhadele. So madoda, esiphambanweni umthetho wasuthiseka. Isono ngeke sisibulale ngoba sesikhululiwe, uyezwa yini? Ngeke sibulawe isono hatshi ngoba silungile senza kuhle, hayi, kodwa ngoba sesafa kuJesu. Uyayizwa yini indaba la? Mana ngiyivale, sizayiqhubeka ngayo. So ngiyakunxusa mfowethu, osuzokhululwa esiphambanweni, osuzokhululwa esiphambanweni. We stand justified because uJesu wabhadala ama-2 requirements of the law. Perfect obedience, Jesus lived a sinless life. 2 Corinthians chapter 5 ivesi lingelika-21 uthi yena lo ongasazange isono uNkulunkulu wamenza isono ngenxa yethu ukuze thina kuye sibe yikulunga kukaNkulunkulu. So uJesu bathandekayo, he was made sin yet he never sinned. Wayenziwa isono uJesu kodwa azange wone, uyezwa yini? Wabhadala i-requirement of the law eyokuthi umuntu wesono kumele aphile impilo epheleleyo. uJesu wasibhadalela impilo epheleleyo, njalo uJesu wabhadala esiphambanweni ngokufa kwakhe, uyezwa yini? Justice. So esiphambanweni justice and mercy kissed each other, uyezwa yini? Sabhadalelwa esiphambanweni, sahlawulelwa ngegazi likaJesu. So wena uzoyamukela inkonzo yesiphambano, uziphumele discharge, uhlale ulinde uJesu ulungisisiwe, uhlale kukholweni, uhlale esiphambanweni. Nxa isitimela sezulu sesiqoqa abangcwele, wena usefu ngegama likaJesu. Uyenziwa ilunga lombuso manje nxa ukholwa, uyezwa yini? Uyamukela yini mfowethu? Uyavuma yini? Nxa uvuma sikhuleke. Babo ingcwele siyabonga, siyavuma labafowethu, siyavuma labodadewethu, siyavuma labogogo, siyavuma labokhulu, samukele Nkosi othandekayo. Siyabonga Nkosi, wena othembisileyo uthembakele. Sindisa abantwana bakho, uthozayo uyamthethelela umhlambulule. Siyeza Baba, siyamukele usithethelele, usihlambulule Baba, siphume discharge. Indaba ezimnandi zithe wena nxa usibheka sikuJesu indodana yakho, usibheka as if we have never sinned. Siyabonga isithembiso, siyamukela ngoJesu siyakhuleka, amen.